Radovan Jančić. Da. Saša Labus. Tu. Sofija Jegdić. Zoran Pustinja. Da. Zorica Urošev. Željko Mijatov. Ivica Galešev. Nije tu. Proda Šećerov. Tu. Srđan Blagojević. Veljko Dobrić. Sredoja Lazin. Tu je. Tu. Sredoja Lazin. Dobro, nije u sali. Pa doći će. Dalje. Jožef Šajgo. Da. Bosa Perkučin. Željka Derikrava. Tu si. Dragan Babić. Tu. Silvija Domonkoš. Aleksandar Miladinov. Dragan Nedeljkov. Milan Knežević. Nando Ruhej. Da. Priđe Špaltin. Đula Kesek. Magdalena Kovač. Nije tu. Evo, sjedio se. Dobro, to je sređeno. Pisat ću ja, sam ti nastavi dalje. Deže Čejtej. Aniko Berec. Danijela Makra. Nije tu. Milan Digović. Nije tu. Ivica Brzak. Endre Peher. I Snežana Pap. Imaš tu 15, tamo koliko imaš još? Ukupno je 25 prisutno. Hvala. Dame i gospodo, poštovani odbornici, otvaram 23. sednicu Skupštine opštine Novi Kneževac uz konstataciju da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika. Kao što ste čuli, nas 25, što znači da Skupština može punovažno rješavati i odlučivati. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda za današnju sednicu. Predlog dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Da li neko od prisutnih želi da predloži izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ako se niko ne javlja, ja ću predložiti da se dnevni red dopuni sa sljedećom tačkom, a to je donošenje rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smještaj starih i penzionera Novi Kneževac, na taj način da se ova tačka uvrsti u dnevni red kao tačka 12. Molim prisutne odbornike da se izjasne o mom predlogu. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac prihvatila predlog u vezi dopune dnevnog reda. U nastavku predlažem da se usvoji dnevni red sa ovom izmenom. Ko je za? Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova za današnju sednicu utvrdila sljedeći dnevni red. Pod 1. Davanje saglasnosti na program poslovanja. Molim? Izvolite. Reč. Poštovani predsjedavajući, poštovani odbornici, svi ostali prisutni. Ja, koliko poznajem poslovnik o radu, na vanrednim sednicama nema dopune dnevnog reda. Verovatno je to propust, molio bih da se to proveri i mislim da nije moguće uraditi dopunu dnevnog reda na ovakav način. Hvala. Hvala lijepo. Da li se neko još javlja za reč? Ne, ja bih samo prokomentarisao da smo mi već usvojili dnevni red, tako da nema potrebe o tome više da razgovaramo, ali niti pretpostavljamo, odnosno niti smatram da ima bilo kakvih prepreka da dopunimo dnevni red kao što smo to i učinili.
Dakle, usvojili smo dnevni red sa sljedećim tačkama. Pod 1. Davanje saglasnosti na program poslovanja regionalne deponije DO za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Subotica. Druga tačka dnevnog reda, davanje saglasnosti na poseban program poslovanja DO za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica za korištenje sredstava iz budžeta za 2018. godinu. Treća tačka, donošenje odluke o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina. Četvrta tačka, donošenje odluke o održavanju čistoće. Peta tačka, usvajanje izveštaja o radu opštinskog pravobranilaštva za 2017. godinu. Šesta tačka, usvajanje izveštaja opštinske izborne komisije o sprovođenju izbora za članova Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Kneževac, održanih 11. februara 2018. godine. Sedma tačka, donošenje rješenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Kneževac. Osma tačka, donošenje odluke o kreditnom zaduženju opštine Novi Kneževac. Deveta tačka, donošenje odluke o raspoređivanju budžetskih sredstava opštine Novi Kneževac nacionalnim savetima nacionalnih manjina. 10. tačka, donošenje odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. 11. tačka, donošenje odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. 12. tačka, donošenje rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac i po 13 razno. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka je davanje saglasnosti na program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica. Društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalna deponija Subotica podnela je zahtev Skupštini za davanje saglasnosti na njihov program poslovanja za 2018. godinu u skladu sa članom 59 Zakona o javnim preduzećima. U materijalu za ovu tačku odbornici su mogli da izvrše uvid, što je navedeno u napomeni poziva za sednicu. Ista tačka je razmotrena i na sednici Saveta za urbanizam, komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac. Savet za urbanizam, komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac nema primjedbi i daje pozitivno mišljenje na predlog saglasnosti na program poslovanja za 2018. godinu društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica i predlaže Skupština opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i da saglasnost na isti. Tu je sa nama i direktorica regionalne deponije. Da li želite reč? Izvolite. Poštovani odbornici, predsjedavajući, ispred vas je program poslovanja za 2018. godinu regionalne deponije DOO, koji je izrađen na osnovu planiranih aktivnosti društva u 2018. godini i na osnovu odluka o budžetu svih osnivača društva. U prvoj polovini 2018. godina predviđa se aktiviranje svih izgrađenih objekata, odnosno puštanje u rad regionalnog sistema za upravljanje otpadom, koji će značajno promeniti funkcionisanje i poslovanje društva zajedno sa nadležnim lokalnim komunalnim preduzećima regiona. Analizirajući planiranih troškova društva u ovoj godini, značajna odstupanja od prethodne godine reflektuju povećanja obima poslovanja nakon završetka radova i opremanja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bikovu. Najveća izmena su u troškovima zarada, goriva, električne energije, troškovi fizičkog obezbeđenja objekata, registracije i održavanje vozila, što ukazuje na buduće realne potrebe društva tokom i nakon probnog rada u svrhu efikasnog i održivog rada i održavanja regionalnog sistema za upravljanje otpadom. Prema izveštaju izvođača radova, koji je izabran od strane Evropske delegacije, procenat realizacije, odnosno izgradnje i opremanja regionalnog centra za upravljanje otpadom je 98%, što podrazumeva sanitarnu deponiju na 2 puta po 3 hektara, postrojenje za selekciju otpada, postrojenje za kompostiranje,
nabavku potrebne mehanizacije i izgradnju potrebne infrastrukture unutar centra. Shodno proceni izvođača radova, uslovi za pokretanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom koji pokriva ceo Severno-Bački i delom Severno-Banatski okrug će se stvoriti u prvoj polovini 2018. godine, te u narednom kratkom i intenzivnom periodu u saradnji sa lokalnim samoupravama i lokalnim operaterima regiona radit će se na organizaciji tokova otpada, informisanju i edukaciji građana i na svim ostalim elementima funkcionisanja regionalnog sistema za upravljanje otpadom. Uprkos nezanemarivo kašnjenja realizacije projekta na Bikovu, ovaj projekat je i daje jedan od prioritetnih projekata Evropske delegacije. Obezbedili su dodatna sredstva za nadzore projekta i spoljne saradnike, pošto svima su istekli ugovori u decembru prošle godine. Ipak na uspešnost projekta ove veličine i složenosti ukazuje njegovu funkcionalnost i iskorišćenost, te kad period probnog rada bude tačno determinisan, kad budemo dobili saglasnost nadležnog ministarstva za dodatno zapošljavanje, radit ćemo na izmeni programa poslovanja sa svim potrebnim parametrima za efikasan i održiv rad regionalnog sistema za upravljanje otpadom. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lepo, direktorice. Otvaram pretres. Da li se neko od prisutnih javlja za reč? Izvolite, gospodin Mijatov. Poštovani odbornici, poštovano predsjedništvo, poštovano gospođo Goli, pozdravljam vas. Zahvaljujem se na kratkom uvodu koji ste rekli. U decembru smo mi već raspravljali o izmeni koja se odnosila na program rada i poslovanja regionalne deponije. To je bilo za 2017. godinu. Spominjao se datum 20. decembar. 20. decembar je prošao, probni rad nije počeo, testiranje nije počelo, izvođač radova, koliko sam shvatio, još uvek nije završio to što je trebao. Čitajući ovaj materijal za današnju skupštinu, došao sam do podatka i do zaključka da možda čak ni ove godine neće biti završeno sve što treba i da će se početak rada regionalne deponije očekuje sledeće godine, 2019. Malo se ovo odužilo. Reciklažno dvorište u Novom Kneževcu je završeno, sabirni centar u Kanjiži je završen. Pretpostavljam da nije završen u Subotici, pa vas molim samo ako možete kratko da nam odgovorite šta to ne štima u Subotici i bar neki datum konkretniji da nam iznesete kada mi možemo da očekujemo da sve to počne sa radom. Nisu male pare u pitanju, 15 miliona evra je od Evropske unije, naša opština svake godine 4,40% izdvaja za, za rad. Vi ove godine imate budžet od 55 miliona dinara, nije to malo. Znači, uopšte nije malo. Mi ovde danas ćemo raspraviti 8. tačka dnevnog reda, kreditno zaduživanje. Mi ćemo se zadužiti 2 miliona i 600 hiljada dinara, a za rad regionalne deponije samo ove godine ćemo platiti 2 miliona 400 dinara. Znači, interesuje me šta ne štima. 4 meseca je prošlo 20. decembra, znači nismo ništa videli. Pa ako možete samo malo da nam pojasnite kad otprilike, znači znamo da prvo ide testiranje, po 6 meseci probni rad, pa tek nakon toga regionalna deponija počinje samo sebe da finansira i počinje da radi. Sve ostalo ovde nemamo šta da raspravljamo, znači ovo je već 6 godina traje ova izgradnja. Treba da znate, znači da je naš interes, opštine naše je jako veliki interes da regionalna deponija što pre počne da radi.
Znači, mi što imamo trenutno stanje na našoj deponiji, to je ruglo naše opštine i nama je interes da to što pre počne. Znači, nismo mi protiv toga, znači, ali jako se odužilo i velike pare za ovako malu opštinu, velike pare koje mi izdvajamo za rad, a ne vidimo kraja, predstavi problem. Hvala. Hvala, odborniče Mijatov. Izvolite, direktorice. Hvala vam na pitanje. Tačno, unaprijed da kažem, znači tačan rok ne mogu da dam. Malo je nezgodna pozicija regionalne deponije i osnivača regionalne deponije u ovom projektu, pošto mi nismo raspisali tender, jesmo finansijeri jednog dela ovog projekta, ali glavni finansijer projekta je Evropske delegacije, odnosno Evropska unija preko Evropske delegacije. Oni su raspisali tender, oni su potpisali ugovor sa izvođačima radova, radi jedan konzorcijum na tom regionalnom centru između Bikova i Oroma. Ti radovi su počeli, ugovor je potpisan 2014. godine, radovi su počeli 2015. godine i trebali su završiti radove do januara 2017. Tako da početkom prošle godine smo mi već trebali da počnemo probni rad, a mi još uvek ne znamo tačno kad će to biti. Imamo sastanke sa izvođačima radova, međutim mi smo posmatrači na tim sastancima, tako da njihove izveštaje čujemo. Međutim, svaki put od decembra ti izveštaji su isti. Oni tvrde da treba im 45 radnih dana, ukoliko svi vremenski uslovi i svi ostali uslovi budu kako treba da bude, oni će to za 45 dana završiti. A s druge strane, pošto mi smo krajnji korisnici ovog projekta, mi smo u obavezi da obezbedimo naš deo, znači da obezbedimo sve troškove i zaposlene i otpad, naravno za ovaj regionalni sistem za upravljanje otpadom. Tako da je nezgodna situacija kad i često nas pitaju naravno za taj rok, pošto opštine imaju dodatne troškove vezano za divlje deponije i tako daje i to sve zavisi jedan od drugog, tako da što se nas tiče, iako smo limitirani što se tiče naših uticaja na završetak projekata, ali mi što možemo to sve uradimo i kad budemo znali tačan termin probnog rada, mi ćemo vas o tome odmah obavestiti. Hvala vam. Hvala. Da li se neko još prisutnih javlja za reč? Gospodin Jančić, izvolite. Poštovani odbornici, gospodine predsjedniče, gospodo predsjedavajući, gospođo direktorice, dakle, upravljanje otpadom je zaista jedan kompleksno pitanje i kompleksan posao je bio završiti ovo. Dobra je veza Novi Kneževac da je u pripremi probni rad, da će se to dogoditi za 45 dana kada to vremenski uslovi dozvole i ono što je sigurno ovaj projekat izgradnje regionalne deponije sa sve transfernim stanicama i reciklažnim dvorištima je dobar za, kako je to direktorica rekla, za Severnu Bačku i deo ove dve opštine iz Banata. Pristupili smo tome sa nadom da će se to realizovati brže, ima tu ozbiljnih problema, tu tek nastaju problemi i treba to javno da kažemo. Iz mnogih razloga, a to ćemo vidjeti tokom probnog rada, a posebno će nastati problemi po pitanju discipline krajnjih korisnika, odnosno građana svih ovih opština. Ono što je ovde činjenica je da opštini Novi Kneževac i drugim opštinama rastu troškovi kako za funkcionisanje regionalne deponije, tako i za ovaj drugi poseban program koja je druga tačka, što je, eto, dobro opterećenje i za budžet opštine Novi Kneževac. Recimo, samo primjera radi, počelo se sa 540 nešto hiljada dinara za
u godini kada je opština Novi Kneževac pristupila, da bi to već sada bilo 2.400.000 i nešto hiljada dinara za funkcionisanje regionalne deponije. Što se tiče opštine Novi Kneževac, opština Novi Kneževac je naše svoje mesto tu. Vi ste svi mogli vidjeti da je regionalna deponija ozbiljno opremila javno komunalno preduzeće po pitanju i autosmećara i sudova za smeće, kontejnera, metalnih kontejnera koji imaju mesto na reciklažnom dvorištu i koji će se koristiti za taj transfer od reciklažnog. Kada će doći još kamioni i tako dalje, sve je to do, evo kako je direktorica rekla, do evropske delegacije i do Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, koje je već obezbedilo nova sredstva, gde je raspisivanje tendera u postupku po pitanju nabavke kamiona, podizača, autosmećara, transportnih kamiona i tako dalje, gde je opet Novi Kneževac našao svoje mesto u tom smislu kod takvog tipa opremanja. Rekao sam na početku, a jedna od sledećih tačaka je i odluka naša u upravljanju otpadom, odnosno odluka u čistoći koja u sebi sadrži upravljanje otpada, koja će verovatno biti isto tako na probnom radu u smislu jedinstvene odluke sa regionalnom deponijom, ali ovo je početak da bi se disciplinovali korisnici ove usluge. Da ja ne dužim dalje, ono što je naša glavna primedba jeste, u stvari glavna poruka kroz ova dva programa jeste da tražimo svoje mesto po pitanju zapošljavanja u okviru te regularne deponije, a od strane građana opštine Novi Kneževac. Kako ćete to vi nadalje, kako ćemo mi svi zajedno to sa javnim komunalnim preduzećima urediti, to ćemo vidjeti, sa izvršiocem, vršiocem usluga i tako dalje. Zatim tražimo da sve ono što je u programu, kod posebnog programa i kod daljeg opremanja, to ispunimo u celosti i ja sam ubeđen da će do toga doći. Ono što nije dobro, a to je da smo u prethodnom periodu na nekakav čudan način finansirali delom izgradnju reciklažnog dvorišta. Zašto je to tako bilo? Da se ne vraćamo u prošlost, bitno je da je to reciklažno dvorište napravljeno, da je pripremljeno i da je opremljeno. Istovremeno, evo jedan zahtev ovako direktno upućen direktorici, a to je pitanje pristupnog puta regionalnog deponije, reciklažnom dvorištu u Novom Kneževcu, koje, eto, kroz ovaj poseban program koji ovde inače ističete u pogledu investicija, da pokušate da nađete mesto za tih, ne znam, čini mi se da je to oko 200-250 metara sa priključkom na državni put. Dakle, ja pozivam sve odbornike da prihvate i program poslovanja i poseban program kao tačku 2. Hvala vam lepo. Hvala. Da li se neko još javlja za reč? Izvolite, direktorice. Što se zapošljavanja tiče, iskoristila bi ovu priliku da vas obavestim, iako mi smo to objavili u novinama, da smo objavili na našem sajtu našu sistematizaciju, znači kakva ćemo radna mesta imati, koji su uslovi, šta zahtevamo od kandidata i otvorili smo jednu posebnu e-mail adresu posao@deponija.rs gde oni koji su zainteresovani mogu svoje biografije poslati, tako da ukoliko postoje neki tokovi prema medija što Skupština koristi, onda molim vas da prosledite i ovu informaciju. Znači, biografije stižu iz svih opština i do sad smo prikupili oko 150 biografija, ali naravno očekujemo još. Što se putne infrastrukture tiče,
Sporazum koji je potpisan između opština i Ministarstva zaštite životne sredine ima jedan deo koji je vezan za putnu infrastrukturu, znači definisane su uloge i putna infrastrukture pripada opštinama osnivača. Međutim, znamo kakvi su budžeti i da izgradnja puteva nisu baš male stavke, tako da nismo ponudili i drugim opštinama da ukoliko postoji mogućnost zajedno da konkurišemo na nekim fondovima ili kad idemo u Ministarstvo zaštite životne sredine, jedan od glavnih tema jeste putna infrastruktura, pošto to je svugde jako loša, ne samo u Novom Kneževcu, nego u svim opštinama, tako da ukoliko postoji neka mogućnost zajedno da konkurišemo na nacionalnim ili inostranim fondovima, rado ćemo sarađivati. Hvala. Hvala lepo. Da li ima neko još se javlja za reč? Ako ne, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica za 2018. godinu. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje kojim daje saglasnost na program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica za 2018. godinu. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je davanje saglasnosti na poseban program društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica za korišćenje sredstava iz budžeta za 2018. godinu. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Da li predstavnik predlagača, odnosno predstavnik društva, direktorica želi reč? Izvolite. Samo kratko, znači osnov posebnog programa jeste program poslovanja regionalne deponije DOO, tako da ovaj poseban program je u stvari jedan izvod programa poslovanja koji sadrži osnovne podatke o preduzeću, izvore i namena korišćenja budžetskih sredstava u 2018. godini, kao i dinamiku korišćenja sredstava. Hvala. Hvala. Pozivam predsjednika Saveta za urbanizam, komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac, gospodina Željka Mijatova, da iznese mišljenje Saveta u vezi ove tačke. Ne želite reći? U redu, hvala. U nastavku otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zatvaram pretres. Predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o davanju saglasnosti na poseban program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica za 2018. godinu. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje kojim daje saglasnost na poseban program poslovanja društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom regionalne deponije Subotica za 2018. godinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, to je donošenje odluke o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda dostavljen vam je uz poziv. Pozivam predstavnika predlagača da podnese kraće uvodno obrazloženje. Izvolite. Ja ću u ime predlagača. Izvolite, narodni poslaniče. Odluka o uređenju, održavanju i investicionom održavanju sanacije javnih zelenih površina, kao i odluka o čistoći, zato ću govoriti istovremeno jedno i drugo da se ne bi posle javljao za reč. Dakle, ove dve odluke donose se danas i predlažu se vam se danas da ih usvojite, pre svega iz razloga jer su postojeće odluke zastarale, često neprimenjive
i neprecizne, a istovremeno i nisu usklađene sa zakonom o komunalnim delatnostima, izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima koje su nastupili kako pre 2 godine, tako i prošle godine. Odluka je jedna i druga. Konačno definišu ono što građani naše opštine zaslužuju, preciziraju postupke, ali istovremeno i određuju tačno vršioca usluga, a to je po ovoj odluci javno komunalno preduzeće, šta su dužnosti javnog komunalnog preduzeća, ali istovremeno i šta su obaveze osnivača. I u jednoj i u drugoj odluci, kada je u pitanju deo odluke o čistoći i ova ozelenilo, da prosto tako kaže, predviđaju da je javno komunalno preduzeće do 1. decembra tekuće godine, za sledeću godinu, u obavezi da opštinskom veću dostave plan i program održavanja, sanacije i investicionog održavanja javnih zelenih površina, a isto tako i program rada za sledeću godinu po pitanju čistoće. Takav program dostavlja se opštinskom veću i na razmatranje. Nakon toga opštinsko veće ga usvaja, odbacuje ili ga ne usvaja i daje ga na dopunu, s tim da se javno komunalno preduzeće u buduće u obavezi da potpiše posebne ugovore sa predstavnikom opštine o realizaciji tih programa, a istovremeno da tim programom budu obuhvaćene kako količine, tako i cene, tako i ukupno potrebno sredstvo za ove 2 delatnosti. Obaveze u ovom slučaju osnivača jesu da obezbeđuju sredstva, ali istovremeno i da obezbeđuju ulični mobilijar i potrebne drugu opremu po pitanju čistoće. Regulisan je kontinuitet usluga, regulisano je šta je to dozvoljeno, šta je to zabranjeno, predviđene su kaznene odredbe za sve, predviđene su novčane kazne, ali istovremeno je i regulisano šta su to zelene površine, kao i površine javnih namena predviđene za čistoću. Malo pre sam po diskusiji po prvoj tačci govorio o odluci o čistoći, odnosno o delu odluke koja reguliše upravljanje otpadom. Do sada smo imali jednu odluku o čistoći donetu još pre 15 godina, pa se uvek išlo sa dopunama pod đ, pod nj, ne znam pod šta, koji član, i sve je nekako bilo razbacano, neprecizno i nejasno. Ovom odlukom o upravljanju otpadom, delu odluka koja reguliše upravljanje otpadom, a to je upravo ovo što nas sutra očekuje po pitanju regionalne deponije, sada je precizirano da je i ovde predviđen način i postupanje javnog komunalnog preduzeća, nadzor, ali i šta su obaveze korisnika ove usluge kod upravljanja otpadom. Vi znate da su sada sva domaćinstva opremljena sa sudovima za smeće, regulisano je kako se koriste. Način naplate nije menjan kod fizičkih lica iz razloga jer je pitanje šta će biti kad bude regionalna deponija, a istovremeno ja moram da vas obavestim da je bilo drugačijih mišljenja, da ova usluga zbog problema koje imamo sa ulicama, sa nenaplaćenim potraživanjima i tako dalje, bilo je predloga da se i cene drugačije obrazuju, međutim,
predsjednik opštine je izrazito zahtevao da cene svim domaćinstvima moraju da ostanu iste, dakle, kao što su i bile u prethodno 2 godine i da neće doći do povećanja ove cene u narednom periodu sve do početka rada regionalne deponije, a to je sad neko drugo pitanje. Predviđeno je obaveza javno-komunalnog preduzeća da obaveštava i izveštava građane, da tačno unapred informiše kada se iznosi takozvani kabasti otpad, u kojem mesecu, da tada građani mogu da iznesu sve ono što se smatra kabastim otpadom, a kabasti otpad je taj koji ne može da bude smešten u sudove za smeće. Opštinsko veće se potrudilo da ove 2 odluke napravi shodno potrebama građana, ali i želji kakav grad želi i kakve zelene površine i čistoću grada i drugih naselja obuhvata. Ja moram da vam kažem da ovom odlukom su sada predviđene i zelene površine groblja po svim mesnim zajednicama, koje će od 2019. biti u narednom programu obuhvaćeno na mnogo korektniji i kvalitetniji način, a sve zbog toga jer je javno-komunalno preduzeće, kako sam već rekao, dužno da do 1. decembra dostavi program održavanja da bi budžet opštine mogao da predvidi potrebna sredstva za kvalitetno održavanje kako čistoće, tako i održavanje zelenih površina. Dakle, ko je čitao i video, nadam se da ste to svi uradili. Vidim da ste svi zadovoljni sa ovakvim predlogom odluke, da ste svi to lepo pročitali i videli i da, s obzirom da nema podnetih amandmana, očekujem da ćete svi i prihvatiti kako predlog odluke o zelenilu, da uprostim, o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina, tako i odluka o održavanju čistoće, koja je, opet naglašavam, podeljena na čistoću trgova, ulica, odnosno površina javne namene, kao i upravljanje otpadom. Hvala vam lepo. Hvala lepo, narodni poslaniče. Savet za urbanizam, komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac nema primedbi i daje pozitivno mišljenje na predlog odluke o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina i predlaže Skupština opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i da saglasnost na isti. Otvaram pretres po 3. tačci dnevnog reda. Izvolite. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese odluku o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina. Molim odbornike da se izjasne ko je za ovaj predlog. Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o uređenju, održavanju, investicionom održavanju i sanaciji javnih zelenih površina. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o održavanju čistoće. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Čuli smo malo pre i obrazloženje. A Savet za urbanizam, komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine Skupštine opštine Novi Kneževac nema primedbi i daje pozitivno mišljenje na predlog odluke o održavanju čistoće i predlaže Skupština opštine Novi Kneževac da predlog razmotri i da saglasnost na isti. Otvaram pretres, izvolite. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese odluku o održavanju čistoće. Ko je za ovaj predlog?
Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o održavanju čistoće. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda, a to je usvajanje izveštaja o radu opštinskog javnog pravobranilaštva za 2017. godinu. Ja sam pravobranioca 10. tačka. Sačekat ćemo opštinskog javnog pravobranioca ako ima nešto da kaže u vezi ove tačke. A verovatno neće ništa želiti da kaže. Otvaram pretres po ovoj tačci dnevnog reda. Izvolite. Narodni poslanik Jančić ima reč. Za ovu, za 5. Nadam se da ste pročitali izveštaj javnog pravobranioca i da smo u njemu vidjeli šta to javno pravobranilaštvo radi, šta je radilo u stvari prošle godine. Meni je žao što javni pravobranilac nije sada tu, jer imam nekoliko pitanja. Ako imate pitanje, onda mora biti tu. Nije to dobit ćemo mi naravno te odgovore drugi put. Vi ste vidjeli kroz ovaj izveštaj šta je to opšti javni pravobranilac tretirao i gde je dao glavne akcente na njegov rad. Ono što ja moram da kažem, a upoznat sam sa time, u principu javno pravobranilaštvo opštinsko je dobija prelaznu ocenu i dosta dobro radi. I rešava probleme. Nažalost, zato sam se i javio na reč, uglavnom radi probleme i rešava probleme prethodne vlasti. I to nije ništa novo, o tome je govorio predsjednik opštine puno puta. I ovde u ovom izveštaju ste videli da se opet pominje Crnobarski put, koji je davno trebalo da bude rešen i koji je došao do spora, kako je došao do spora, ali ste videli i rezultat, ozbiljan rezultat aktuelne vlasti, predvođene Srpskom naprednom strankom i predsjednika opštine, da je to pitanje gotovo dovedeno do kraja rešavanja, da je dobar deo sredstava obezbeđen, da je to već doznačeno Vuj putu i da su, evo, ako smem to da kažem, čak i za ovaj drugi deo sredstva već obezbeđena i da prosto ono što treba da čestitamo predsjedniku opštine, to je da je zaustavio rast kamata, da je postignut sporazum i da je jedan od najvećeg tereta opštine koji nam je ostavila prethodna vlast skinut sa leđa, bez obzira na one koji nemaju oči da nas vide i koji su rekli pa nemaju oni kapaciteta, oni će upropastiti ovu opštinu i tako dalje i tako dalje. O tom i takvom kapacitetu pravobranilac dalje govori, koje i kakve kapacitete imaju. I ovde ste videli jedan specifičan izveštaj, a to je pitanje stalno prispelih sudskih presuda, sporova i tako dalje. I mogli ste ovde da vidite kako i na koji način je to. Žao mi je što je gospodin predvodnik prethodne aktuelne lokalne vlasti otišao, pa sam imao baš nekoliko pitanja na koje bi verovatno on bolje odgovorio od opštinskog javnog pravobranioca. I vidite sad ovde kod zakupa poljoprivrednog zemljišta, koje je predsjednik opštine u takvom haosu našao da je to neverovatno. Govorio sam ovde kao opozicioni odbornik, a ovde ima ljudi iz prethodnih 10 godina koji su bili odbornici, da postoje sumnjive rabote
po pitanju zakupim, pa odustanem, a koristim, pa onda tužim. A pitanje kome platim. I sada vidite ovde u izveštaju da Radulović rade sa Blački Gabrijela i Kovačević Božidar su lepo tužili opštinu i oni očekuju štetu njima nanetu te 2014. godine od 11,5 miliona dinara, jer, Bože moj, nisu mogli da uđu u posed onoga što su licitirali. Postoje ozbiljne tvrdnje od strane ozbiljnih ljudi da je odluka stavljena van snage tako što, Bože moj, je neko to zemljište uzurpirao, ali zato postoji ozbiljne tvrdnje da uzurpator jeste baš bio taj koji kasnije podnosi tužbeni zahtev. Ako me razumete šta želim da vam kažem. I sve, naravno, u dogovoru sa aktuelnom dosmanlijskim režimom koji je harao i uništavao ovu opštinu 16 godina. Punih 16 godina. Sve čega god su se dotakli su upropastili. Dugo sam razmišljao o tome i nekako sam sebi stvarao sliku kako vidim da radnici u Lepenku i dalje ulaze, da vidim i Banaćanku, da vidim uređeno državno poljoprivredno zemljište bez uzurpatora, bez ne znam čega, da vidim opštinu bez sudskih sporova, da vidim izgrađene puteve, a sve je to 5. oktobra bilo obećano nama. Šta smo od toga dobili? Dobija gospodin predsednik opštine svakodnevno po koju tužbu, po koju presudu. Kad kažem svakodnevno, mislim figurativno, ali evo najnovije je da nas je da u ovom izveštajnom periodu čak nije obuhvaćen vizus, čuveni vizus, a to je oni, ako znate ko je vizus, oni koji su gradili ovu kaskadersku biciklističku stazu koju sada evo mora najnovije, s obzirom da nema upotrebne dozvole, niti ima hrabrosti bilo ko da je potpiše, a s obzirom da tu iz tog razloga nije građena kanalizacija, iz tog razloga i nije građena jer je trebala da se poruši, a nikada više ne može da se napravi, a da su pare otešle. Na toj presudi, gde mi prosto jeste da potražujemo sredstva od tog nekog vizusa koji umeđu vremena naravno ne postoji, koji je ugasio to preduzeće koje je radilo i naravno ostale su primetbe, pa spisak tih primetbi je čak u broju ni manjem ni većem od 36 primetbi na izvedeno stanje. Tamo postoje nekakvi fiktivni slivnici, samo ovako lepo ploča stavljena, a voda što ne može da ide, nema veze nigde. Dakle, opet se vraćam na biciklističku stazu, vraćam se to kroz sudski predmet, vraćam se to da po pitanju pre 2 nedelje, i to nije ovde obrađeno, je, čini mi se, stigla konačna presuda da treba platimo za prvu ili drugu fazu kanalizacije, iznos, predsjedniče, mislim da je i to 10-11 miliona. Prosto dođe pravobranilac i žao mi što nije sad tu kod predsjednika i kaže, ej, stigla je konačna presuda, izvolite platiti. Stigne naravno posle izvršenja i tako. I to je istina. I istina je to svih onih građana koji su videli i prepoznali. A o tome ću govoriti kroz izveštaj Opštinske izborne komisije. To je istina da Demokratska stranka nije smela da izađe na izbore. Što niste izašli na izbore, gospodo? Lepo, evo, bili su izbori za savjete mesne zajednice, trebali ste da izađete. Ako ostalo još postojite, a mislim da ne postojite.
i da neće ni postojati samo u naznakama, u statističkim greškama, kao što je u Beogradu prošla Demokratska stranka. Opet ovo govorim kao građanin ove opštine. Virtualne slike koje smo 16 godina gledali kako je sve lepo i sve je tu, sve. Ubeđivani smo svi su nas ubeđivali da radnici idu u Lepenku na posao, da građevinar nije propao, da je komunalno sa zaradama onako kako to zakon, a kamoli da je komunalno bilo na onim minimalnim zaradama, ne znam koliko meseci. Ubeđivani smo da je vodovod u Đali završen, da su ulice gotove, asfaltirane. A to sve što su te virtualne slike prikazivane jeste takvo i moje razmišljanje i želja bila da takva opština i treba da bude. A onda dođe do izveštaja javnog pravobranioca koji kaže, evo, slika je drugačija. Još uvek postoje parnični predmeti sa odštetnim zahtevima. Ono što ja mogu da vam kažem sada, vama i građanima, ova vlast, kada ode iz ove sredine i kad ne bude imala poverenje vas, građana, neće ostaviti sporna potraživanja, dugove i tako dalje. Jer to ne sme da uradi građanima. Taj zločin koji je pravljen 16 godina, pravljen je građanima. Nije pravljen vlašću koju sa Srpske napredne stranke Saveza vojvođanskih Mađara na čelu sa predsjednikom opštine. Pravljen je građanima. Škole zapuštene, zabavišta prokišnjavaju. Je li to istina? Pa vi svi znate da je istina. Uzurpirano poljoprivredno zemljište gde god kreneš, od Đale preko Srpskog Krstura, preko ne znam čega. I sve to znamo, i sve to vidimo, i onda još dozvolimo sebi da komentarišemo da li je pao sneg ili nije pao sneg. Samo zato što smo vodili računa, a prvi je predsjednik opštine vodio računa. Dobro, greške su moguće, nemoj sve da osuđujemo, nemoj svakoga da osuđujemo, ljudi će se popraviti, neće ljudi zaboraviti da su loše vodili ovu opštinu i da će jednog dana priznati da je to činjenica. A kada upotrebiš neku težu reč protiv predstavnika dosmanlijskog režima, onda naravno privatno ili dobiješ tužbu ili dobiješ osudu od komšija i od prijatelja i od rođaka i od ne znam koga. Opštinsko javno pravobranilaštvo je dobilo prelaznu ocenu kako od predsjednika, tako i od opštinskog veća, tako i od nas ovde koji predstavljamo skupštinsku većinu i danas ćemo mi usvojiti ovaj izveštaj. Ali isto tako, u ime skupštinske većine insistiramo na tome da opštinsko javno pravobranilaštvo dostavi konačno i pitanje vizusa i pitanje ovih za kanalizaciju iz 2001. druge faze, ne znam koju, da i o tome razgovaramo. Pa i pitanje onih nesretnih kontejnera podzemnih, ne znam ni koliko ih imamo, ja mislim imamo 30 nešto komada. Stigli kontejneri, niko ih nije ukopavao, raspadaju se i onda je neko bio uspešan. 3 rupe treba iskopati da se postavi jedan kontejner. Pa to niste mogli da uradite, gospodo, iz dosmanlijskog režima. A kamoli farbane su staze u parku kao uspešnost jedne vlade, opštinske, crvenom bojom sa sve žutim trakama, da vide prevoz fluorescentnim bojama. Zato mislim da predlažem da prihvatite ovaj izveštaj kako je dat, ali da u narednom periodu dobijemo dopune po pitanju svega onoga što smo kroz anketni odbor radili, ali i odgovor na sve ove
silne presude koje dolaze i od, ne znam ni kako se zove onaj izvođač, kako se zvao izvođač, Hidromont ili nemam pojma, taj što treba da dobije. Sada je 11-12 miliona, ovaj ovde je 11-12 miliona i sve bez kamata, dragi moji prijatelji. Da ne govorim o svim onim sredstvima koje su namenski po projektima dobijana u opštini, ne znam, za razvoj, za wellness centar. Zamislite, prethodna dosmanlijska vlast kaže Novom Kneževcu pre radnih mesta, pre puteva je potreban wellness centar u zgradi ovde, evo ovde, u Oberićevo bivšeg zabavišta, sve sa blatom, sa kvarcovanjem, sa tapidarijumima, ako znate šta su i tako dalje i tako dalje. Da ne dužim, pozivam vas da prihvatite, ali istovremeno insistiram u ime odbornika Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara i Socijalističke partije da na jednoj od sledećih sednica dobijemo potpuniji izveštaj o svim onim plaćenim, u svim utrošenim sredstvima, po sudskim presudama, po kamatama, po povraćaju neiskorištenih sredstava i tako dalje i tako dalje. Prosto mi ovo pričamo, kamere to prenose, ali građani oni danas to čuju, zaborave, naravno da zaborave i to brzo su zaboravili zato što bolje žive. Danas već građani opštine Novi Kneževac bolje žive. Kako u oblasti ovi koji rade, povećan je broj zaposlenih, stopa je smanjena, tako i u poljoprivredi. Zamislite vi subvencije od države po kravi od 70-80 hiljada dinara. Svaki stočar danas dobije. Moji prijatelji sada će reći da to nije istina. Da, dobije 25 hiljada po grlu, plus 7-8 dinara po ekstra mleku, pa puta 5 hiljada, pa vi izračunajte koliko je to. Bolje žive građani i zaboravili su na one muke, ali mi nismo zaboravili. Kad kaže mi iz Srpske napredne stranke, a posebno to nije zaboravio predsednik opštine koji malo po mu neko skida sa žiro računa budžeta teško stečene sredstva. A onda neko dođe pa kaže, kad će put u Bratstvo jedinstvo u Banatsko Aranđelovo? Evo, bit će put, usvojena je i taj izabrani izvođač ovih dana će i taj put biti urađen posle 16 godina dosmanlijskog režima, bit će put u Banatskom Aranđelovu asfaltiran. Možda sam glasniji, ali molim, ne vas odbornike, molim građane da razumeju da uopšte nije lako realizovati dobre namere ljudi koji vode ovu opštinu, jer malo pa je žiro račun ugrožen lošim potezima, lošim radnjama bivše dosmanlijske vlasti. Hvala vam lepo. Hvala poslaniče. Nastavljamo dalje. Da li se neko još od prisutnih javlja za reč? Ako se niko... Javljaš za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o usvajanju izveštaja o radu opštinskog javnog pravobranilaštva za 2017. godinu. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje o usvajanju izveštaja o radu opštinskog javnog pravobranilaštva za 2017. godinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, a to je usvajanje izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Kneževac održanih 11. februara 2018. godine. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč? Da li želite reč? Izvolite, narodni poslaniče.
Pa gotovo da sam sve rekao po prethodnom izlaganju, ali moram da pre svega se zahvalim u ime Srpske napredne stranke građanima koji su razumeli i dobre namere i uspešno rukovođenje lokalnom samoupravom od strane predsednika opštine i ovoga opštinskog veća i ove koalicione vlasti. Nije dobro što nismo imali protiv kandidate u pogledu bilo koje stranke bivšeg režima koji su, eto, postali svesni da nemaju šta da traže kod građana i to je istina. U Krsturu smo imali grupu građana koju na zahtev predsednika opštine i kao predsednika opštinskog odbora smo pustili, iako im lista nije u skladu sa zakonom bila, pustili smo da ne bi bilo da se plašimo neke grupe građana, koja je u principu satkana od članova Demokratske stranke ili ljudi koji su malo uvređeni, ne znam po kojim pitanjima, ali nije bitno. Uopšte nije bitno. Čestitao sam Miladinovu Aleksandru na osvojenom mandatu, kada je u pitanju Srpski Krstur. Čestitam Savezu vojvođanskih Mađara na osvojenim mandatima. Čestitam posebno građanima što su prepoznali da mesne zajednice prosto moraju da vode predstavnici Srpske napredne stranke i satkane od ove koalicione vlasti. I mislim da će to dugi niz biti godina tako kakvo je sada stanje. Ono što je Putin uradio juče u Rusiji, to ćemo raditi svakih izbora mi ovde u Srbiji, kada je u pitanju Srpska napredna stranka. To smo sad uradili u Beogradu, uradili smo to i na izborima za svim savetima, mesnim zajednicama, drugim opštinama, jer građani prepoznaju ko dobro radi, ko sarađuje sa građanima i naravno da prepoznaju posebno ko nije lopov. Hvala vam lepo. Hvala lepo, poslaniče. Da li se neko još od prisutnih javlja za reč? Ako se više niko ne javlja, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o usvajanju izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Kneževac održanih 11. februara 2018. godine. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rešenje o usvajanju izveštaja Opštinske izborne komisije o sprovođenju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Novi Kneževac održanih 11. februara 2018. godine. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, a to je donošenje rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Kneževac. Materijal vam je dostavljen uz poziv. A sada pozivam predsjednika, odnosno predsjednicu Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Novi Kneževac, gospođu Zoricu Rošev, da iznese predlog utvrđen na sednici komisije koja je održana 9. marta 2018. Izvolite. Poštovani, Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Novi Kneževac utvrđuje predlog o izmjeni rešenja Skupštine opštine o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Kneževac i predlaže Skupštini opštine da predlog razmotri i donese rešenje u podnetom tekstu. Hvala lepo. Otvaram pretres. Izvolite. Se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rešenje o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Za? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem.
Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rješenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Novi Kneževac. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o kreditnom zaduženju opštine Novi Kneževac. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Da li neko u ime predlagača želi reč? Ako ne, otvaram pretres. Izvolite. Ne. Zatvaram pretres ako se niko ne javlja za reč i predlažem Skupštini opštine Novi Kneževac da donese odluku o kreditnom zaduženju opštine Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o kreditnom zaduženju opštine Novi Kneževac. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o raspoređivanju budžetskih sredstava opštine Novi Kneževac nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Materijal u vezi ove tačke dnevnog reda vam je dostavljen uz poziv. Otvaram pretres. Da li se neko od prisutnih javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese odluku o raspoređivanju budžetskih sredstava opštine Novi Kneževac nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o raspoređivanju budžetskih sredstava opštine Novi Kneževac nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. Materijal vam je dostavljen. Da li želite reč? Izvolite. Nešto hoću samo da vas pozovem da prihvatite i tačku 10 i tačku 11, jer konačno na ovaj način ćemo moći da kažemo da muzička škola posjeduje objekat gde može da radi i da funkcioniše. Nažalost, evo do ove godine i do prošle godine nije se rešavalo pitanje tih i takvih objekata. Kupovinom ova dva udela muzička škola će konačno moći i da konkuriše kod određenih sredstava za popravku tog objekta. I uvek se to tvrdilo, pa znate, to je u restituciji, pa sve lagarije. Dakle, sve je bila lagarija. Nije tu bilo restitucije, a i problem restitucije se, ukoliko dođe do takvog problema, rešava se na način kako to zakon o povraćaju i restituciji imovine predviđa. Treba da kupimo ovo, na taj način ćemo postati većinski vlasnici. Kako je to i zašto je to i kod 9. oktobra i kod Velikog Salaša i ne znam kod koga, to je verovatno nekada Pix Paso Stage kupio pa raspodelio, ali nije ni važno. Mi ćemo to kupiti kao što smo kupili zgradu građevinara, kao što smo kupili i isplatili zgradu građevinara i samo dobar domaćin kupuje zgrade i sve ono što nije bilo rešeno vraća imovinu da ostavi budućim generacijama da znaju da to opština Novi Kneževac posjeduje, kao i one stanove u Banatskom aranđelu. Predsednik opštine već vodi pregovore u vezi zgrade, kako se zove ovoga, bivšeg SIZ-a socijalnog i tako dalje. Radimo na tome da konačno podelimo posle dugih, ne znam od kada je Vojvođanska banka prestala da radi, radimo na tome da konačno znamo šta je opštinsko ono izgradi, šta je sud, šta je država, šta je Vojvođanska banka. Uradili smo tu projekat, da kažem, taj deobni,
koji je sada na usaglašavanju, sud je tu doneo presude još odavno, niko tu nije pokretao ništa, ali mi to prosto moramo da sutra ko dođe umjesto nas zna da je sala Skupštine opštine uknjižena na opštinu Novi Kneževac, da muzička škola ima svoju imovinu. Radimo na tome da rešimo pitanje zgrade suda na ovaj način, kroz Vojvođansku banku i ozbiljno se radi, zato vas i pozivam da odobrite predsjedniku opštine da otkupi ove suvlasničke delove i po tačci 10 i po tačci 11. Tako. Hvala vam lepo. Hvala lepo. Da li se još neko javlja za reč od prisutnih? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. 12. tačka dnevnog reda, donošenje rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Ne. 11. tačka, donošenje odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. Materijal ste dobili uz poziv, obrazloženje smo čuli. Otvaram pretres. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Ima li uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela odluku o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Kneževac, suvlasnički udeo na zgradi muzičke škole. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, a to je donošenje rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac. Materijal ste dobili na početku same sednice. Pozivam predsjednicu Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Novi Kneževac, gospođu Zoricu Urošev, da iznese stav komisije. Izvolite. Komisija za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine utvrđuje predlog rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera i predlaže Skupštine opštine da predlog razmotri i donese rješenje u podnetom tekstu. Hvala lepo. Otvaram pretres. Izvolite. Ako se niko ne javlja za reč, zatvaram pretres i predlažem da Skupština opštine Novi Kneževac donese rješenje o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac. Ko je za ovaj predlog? Protiv? Uzdržanih? Zahvaljujem. Konstatujem da je Skupština opštine Novi Kneževac većinom glasova donela rješenje o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera Novi Kneževac. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda. Da li neko pod tačkom raznom želi reč? Ako se niko ne javlja, zaključujem sednicu. Hvala lepo. Kako se zove direktor regionalne?